Allahu Akbar, Allahu Akbar. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم استعيذ بالله وما تشاءون إلا أن يشاء الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من عذاب الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله صلى الله تعالى عليه وعلى أولاده وأزواجه وعلى خلفائه المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة بالحق أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد şu dünyalarını yoktan bar kılıp bizlerini büyük nimetleri bilen nimetlendirip duruşu Cenab-ı Hak Allah Subhanahu ve Teala'ga iksiz şiksiz hamd senelerimiz, şükrenelerimiz bu sayırar ile hem de sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge köngüllerimizden türlerinden daimi rövüşte çıkıp durgan salavat şerifelerimiz irişse yarar ile. Elhamdülillah, hürmetli cemaat, Allah Teala yana en hayırlı günlerinde, Seyyidül Eyyam Cuma günlerinde, en hayırlı yerlerde, Beytullahlarda bizge yığılışırga nasiplerden kıldı. Bu Allah Teala'nın bizge verilgen büyük bir nimetlerindendir. İndi şu nimetlerine indi kat şükreneler eytirge Allah Teala'ga unutmayık. Şınapta Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta estaizu billah ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Eğer de siz Allah Teala'nın nimetlerin sanı başlasanız hiç şiksiz alarını sanıp çıkara almazsınız diye Allah Teala. Yani Allah Teala'nın bizge bergen nimetleri şu kadar köp, biz alarını sanı başlasak sana bitire almayacakız. Hem de şulay hürmetli cemaat şuşunda kilip oturubuz da bu şuşu bir nimetlerdendir. Hem de bu nimetler bir köp, başka hadislerde de bir türkümlerinden bulgan mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta qartlığın kilgençi yaşlığının qadırın bil mesela fakirlik kilgençi baylığının qadırın bil hastalanğançığa kadar selametliğinin qadırın bil. Hem de şu nimetlerde hürmetli cemaat bir türkümlerden bulup dura. Hem de ulu bir nimetlerimizden, tire yönümüzde bulgan, hem de bugünkü vağızımızda ölüşçe söyleşip gittirgen nimetimiz, ol da bulsa tire yönümüzde bulgan tabiatımız. Şınap da tire yönde bulgan şu iksiz şiksiz maturluklar, usimlikler, hayvanat dünyası bu, hayvanlar dünyası bular varsa da bizden için bir nimet itip verilgen. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta estaizu billah ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. Allah siz kurmisiz mi? Allah siz kurgan kibik bulmadınız mı diye Allah Teala indi tire yönde bulgan köklerde hem de jirde bulgan eybirler sizge indi bu isindırıldı. Bu dünyadağı bulgan eybirler hürmetli cemaat adam balası için yaratıldı. Hayvanat dünyası bulsun, üsimlikler bulsun. Adam balası bu dünyaya halif itip yaratıldı. Hem de şu dünya indi bizge hizmet itirişin berilgen. Indi kızganışqa karşı ol dünya bizning için bir ulu bir imtihan da bulup tura. Çünkü köbübüz şu imtihanını yerine jetkizip öte almayız.
Hem de şuşu bulgan tire-yündäge tabiat әйтеп киттек, bu da nimet. Hem de her bir nimetinin kadirin bilirge kirek. Çünkü köp әйбернең кадерен белә башлыйбыз, аны югалткачтын гына. Şuşu tabiatыбыз да безгә бирелгән икән, без аны сакларга тиеш булып торабыз. Бигрәк тә бу ни өчен бүгенге көндә шушы тема актуаль булып тора? Çünkü инде кызу җәйләр җитү белән адам баласы табигатькә тартыла башлый. Су керергә китә, шашлык пешерергә урманына, я инде басуга, су буйларына чыга. Яки инде җиләк җыяргамы, башкасымы инде шушылай итеп табигатькә чыга. Hem de indi tabiatta kişinin şın yüzü açıla başlay. Ne için? Çünkü görüp turuşu bir artık kişi yok. İndi kişi özünün şın yüzünü çıkarıp görsete başlay. Ayrım bir mesele su kırı meseleleri. Bunu da bir aytıp gittik hürmetli cemaat. İndi su kırabız deyip hürmetli cemaat özümüzün tenimizni suğa atabız deyip kıyamet gününde özümüzni cehennem otlarına atmayık. Ne için? Çünkü indi bunda şer'i meseleler var. Su kirerge barganda hürmetli cemaat indi gavret meselesi, hatın kızlar bilen butalu meselesi bir kayada yugalmay. Yani sina kızı buldu da başına kızuluk tipti de indi barıp hatınlar arasında su kirip yatırga demegen hürmetli cemaat. Hatınlar bilen iratlarının ayrı buluğu bu şeriatımızın kanunlarındandır. Şuna göre su kirerge barasız iken sayla şunday yerlerini indi kayda kişi ezrek. Ne için? İndi çünkü şuşu göz bilen qarau haram meseleleri bik köp, gavret meselesi var. İndi hatın kızlarının şuşu gavretlerine qarau haram hürmetli cemaat. Alarının üstünde iki kisek şüprek buluğu kutkarmay alarını, sizni de kutkarmay. Şuşunda közügüz düştü. Şuna göre qarau yalgış qarau var, qarap turuğu var, özün tilep barap qarauın. İkinci qarau kimden deyler? Şeytandan deyler. Ayet degeni birinci qarau bilen üstün asqa qarap düşürge demegen hürmetli cemaat. Birinci qarau da anıq tuqtarga kirek. Hemen şuşu mesele var, gavret meselesi. Eli iratlar da gavretlerini saklamay, hürmetli cemaat. Gavret meselesi iratta da var. Kindikten alıp tizine kadar tizin qaplana Hanefi mezhebinde. İndi tizini de kaplayacaqsın. Şuna su kirgende kıska trusilar kiyip tugul, kıska şortilar da tugul. İndi bridji bularak indi tizlerimizni kaplap su kirabız hürmetli cemaat. Hem de indi hatınlar bulmagan yerlerde gavretke közübüz düşmesin deyip. Әйе, кеше булмаган җиргә барып җитү авыррак сүз дә юк. Чөнки җайлы җиргә машина белән барырга җир булсан да кеше әлбәттә күп була. Әмма бunda ахирет дигән мәсьәләбез бар. Ахиретебезне югалтмый хөрмәтле җәмәгать. Yarar su kirmezsin. Yarar az gına indi tüzersin. Җәйеңдә su kirмичә калсаң да birni bulmaz. Әмма барып харамга карап, харам үзең дә әле гаврәтләрен күрсәтеп su kirib кайтсаң хөрмәтле җәмәгать, инде ахиретеңне югалта аласың. Шуңа бу җитди мәсьәләләрдән. Гаврәт мәсьәләсе иратның намазда гына түгел. Yani uylamaz bu namazdağına kaplanırga tiyiş deyip. Sport bilen şügürlenseniz de, baseyinga barsağız da, su kirge barsağız da, gavret kaplanırga tiyiş iratның. Bu gavret meselesin ciddi kararga kirek bu meselege. Şulay hatınlarımız bilen barabız iken, indi elbette alarga da köz hatınlarımızga düşmesin deyip, şunda jirler saylağız, kişi bulmagan vakit saylağız, atna içinde hem de başkası indi mine şaralar var iken, barıga tilediğiz iken, tulusınca şeriatke turu kilgen revişte öterge kirek. Hatınlarının da meselesi var. Ayı burkini kiyip su kireler. Ama kişiler arasında kirgende burkini bilen sudan çıkkanda hatının kızının bütün tenine yapışa. Şeriatının manası hatının kızını yaşırı kiyimi, ana formalarını көрсетмеу. Su kirgende sudan çıkamı bütün jiri көрінәнің, bütün forması fantik kibik, beylengen konfetinin fantiki kibik bütün teni көрінә. Tıyılgan. Ayı bu su kirgende gine tugul, uramda yürgende de Müslüman hatınları bunlarga ciddi qaramay başladılar. İndi bir galim kilgeni Qazanga, indi hicabını көргәндән sımında kiygen hicabını hatınlarının нәрсә deydi, bu hatınlarının hicabı üstünden tağın bir hicabga layık dey. Üstlerine tağın bir kiyim kiyindirge kirek dey. Çünkü muyin көрінә, tenleri bütünlüğü, gavretleri көрінә, bütün ten көрінә. İslamның hikmeti hatın kızını yeşirude bugün şuşunlardan modaga aylandirdiler.
Bu ayırım mesele, indi bunu başka cümgalarda belki söylerbiz. Hem de şuna göre hürmetli cemaat, su kirgende bu meselelerge ciddi qarağız. Men mana bunda bir akıllı kişi itip sizge ko'rinir üçün söylemeyim. Qaybirlariz belki kelesinçe akılsız kişi deyip de ko'rasizdir de. Bunday mesele bugün söylenirmi indi, bugün zamandan dey bir qaralırmı indi, yo'qmi deyip. Şeriat bu itelikege zamanda bo'lgan aybirlar yo'q. Hürmetli cemaat, şeriat qiyomat kununa kadar indirilgan meseleler bu. Bular qiyomatga qadar o'zgarmaydigan hukmlar. Ciddi qarıq, hürmetli cemaat. O'zimizni jahannam o'tına atmayıq, saqlayıq o'zimizni. Hem de şuşunda tabiatga chiqqandan so'ng hürmetli din qardoshlarım, şulay yo'q indi shistalık meselesinde qarayıq. Indi birer yerga kelib qo'naqladik ekan, o'tirdik ekan, balalar bilan bigrakda bo'lganda, ey qaralın indi kishilar pishiraq ekan deb kishilarni sugib o'tirmayıq agarda pishiraq qoldirilgan. Tutug'izda ozgina shistartig'iz shul yerni. O'zingiz bilan mashinada yurganda bir shup qopshiqlari yurtigiz. Tutasızda, jiyip qo'yasizda, kishi sugib o'tirgancha, tilingni silkitib o'tirgancha bir yaxshilik ishla, savob olasın. Alloh rizoligi uchun ko'pmi savob jiyib bo'la, hurmatli jamoat. Bir şey tartib qo'ydingmi, balalaring qiringda o'tirar ekan, bigrakda balalarga endi dars bo'la. Tirayunda kishilar bor ekan, kishilarda ko'rib da'vat bo'la kishilarga, qarali musulmonlarni deb. Endi shistalar bo'lar. O'zlarining shuplari bo'lmasa-da jiyib qoldirdilar deb. Jiyib qo'yig'iz, bir narsasi yo'q, og'irligi yo'q, kishini sugib o'tirgancha. Hem de o'zimiz ketganda endi albatta o'z ortimizdan shista qoldiriq. O'shaq yoqdiq ekan, o'shaqlarimizni suv bilan endi sundirib ketdik. Chunki endi qiziq kunlarda yong'in ketuv masalalari bor. Shunga ko'ra endi sog' bo'laylik hamda Alloh taolaning bergan tirayunimizdagi tabiatimizni saqlaylik. Ne'mat. Birak matur yoqlarda yashaymiz, hurmatli jamoat. Shinabda bu tabiatga qarasak, Alloh taolo shu qatlik matur yerlikda bizni o'rnashtirdi. Tuğulsınca qışımız da var, tuğulsınca küzümüz de var, jeyimiz de var, yazımız da var. Bütün 4 yıl fasılı da indi көркем rəvişdə ko'rsatilgan bizde. Matur su boylarımız var, ormanlarımız matur var. Ol qışның da qadrin bile başlaysan, hürmetli cemaat. Men Türkiye'de o'qiganda anda eng ko'binda bir atnada qor yotaydı, hali bilsaydı. Türkiye'den qaytib qışni sog'inib qaytaydım. Chunki bilmagandagina qadrin bile başlaysan. Hem de indi balalarımızga terbiyalik şu meselelerini. Yaştan öğrettik, ko'rsatik. Bu tabiatga chiqqandagina tugul, shaharda da bu kuzatilar, hurmatli jamoat. Ko'rina ati bala bilan balasi bilan barabirsinde balasi sog'inishi bitirdi de tashladi qirg'a. Atisi ko'rib tura, bir so'z aytmay. Bunisi kunda bor bitdigini psixologiyada bir bilmayman bir yo'l kibikmisan, balaga bir ayber zaprishat etmasga. Degi tilasan ishig o'ssin degan. Şüpni de taşlasın, bir söz aytmaymiz. Tilese narsa ishlasinlar. Hurmatli jamoat, balalarimizni tarbiyalik. Balalarimizga bu meselelerini anlatık. Ne için? Çünkü kelajagi adab, ahlak şuşunlardan terbiyeden tura, atiyanining terbiye beruvundan. Eng ulug' yig'inti atiyani yasi balaga. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadisinde aytdi, eng xayrli musulmon kim ol? Eng ko'rkam adab, ahlaklı bo'lganingizdir. Hem de balalarımızı belekeyden bana öğrettik, terbiyelik. Kızganışqa karşı şunday sözler işitilirge turu kela. Hatta ki bana bu sözlerini musulmanlar aytganlari var. Hazret balama bunu öğretmeyim diye o'zi saylardı. Musulman bo'lgan kishi bana bunu aytib turadi. Balama mecburlameyim dinge, dinni unutmayim, o'zi saylar. Mana o'zgash narsa tili shuni saylar. Kızganışqa karşı musulmanlardan eshitganim var şu so'zni. Yarar. Ay narsega negizlanib aytirgan mumkin ularni oyat bor Qur'oni Karimda Estaizu billah la ikraha fid-din. Dinda majburiylar yo'q. Doğru, durustdir. Qur'oni Karimdan oyat. Amma hurmatli jamoat, bir yog'i bor. Birinchisidan boshlayim. Biz shusha nurga erishdik. Shusha yo'lning haq ekanini tonidik, angladik, shistaligini angladik. Balabızga da shusha haq yo'lni o'rgatirga tilamaymiz biz? Balabızını da cennetli iterlik tilamaymiz? Cehennemden qutqarırga tilamaymiz biz balalarımızı? Bu bir yağı. İkincisi, yarar. Anın sözüne hazır dayanıyıq. Nerse dey, o'zi saylasın dey. Saylav meselesine kelemiz hazır. Dinni saylar için
баланың алдында дин торырга тиеш иң әввәл. Ягъни бер әйберне сайлар өчен арада булган әйберләрдән сайлый бит. Шулай бит. Менә шушы сайлаган араларында дин бармысын, юкмы бүгенге көндә балаларның каршында? Юк. Ни өчен әйтәм моны? Мәктәпкә кайтыйк. Мәктәбебезгә кайтыйк, гади бер мисал, тарих дәресенә кайтыйк. Тарих дәресендә нәрсә үтәбез? Древний Египетларны, элекеге Египетны Фиргавн чорларын үтәбезме? Үтәбез, җыентыклап үтәбез. Грецияны үтәбезме? Үтәбез. Румныларны үтәбезме? Сугыш чукмарларын. Үтәбез. Европаның инквизиция чорларын үтәбезме? Үтәбез. Просвещение чорларын үтәбезме? Үтәбез. Җыентыклап үтәбез. Менә атап киткән арасында кая мусульманнарның дөньясы булдысын? Мәктәптә үттекмесен без сезнең белән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның шурын? Мәктәптә үттекме 4 халифә шуры, бөек халифләребезнең шурын, гарәпчә шушы исламның таралуын, румныларны алу, фарси җирлекләрен алуын үттекме? Османлы шурын үттекме? Андалусияны үттекме Испания җирләрендә булган халифәлекләрне? Ул дөнья булмаган кебек мәктәптә, хөрмәтле җәмәгать. Менә үтәбез шул хәтлек үткән дөнья кешенең тарихын үтәбез. Аның арасында ислам дөньясы булмаган кебек. Юк ул мәктәптә. Шушы Египетның пирамидаларын һәрбез беребез хәтерли, инде Грециядагы мунчаларын башкасын хәтерлибез, румналарның сугышып йөргәннәрен, тактикаларын, ничек сугышканнарын, нинди кием кигәннәрен, буларын һәрберебез хәтерлибез. Әмма шушы дөньяга социаль яктан ярдәм итүне чыгарган мусульманнарны хәтерлибезме, юкмы? Мат капитал каян барлыкка килде? Әбу Бәкр радиллаһу анһу чорларыннан шушы әйберләр барлыкка килгәннәр. Мискиннәргә ярдәм итү, шушы аналарга балаларын тәрбия итәргә компенсациялар түләү, шушы дәүләт тарафыннан ярдәм итү мискиннәргә, ятимнәргә каян барлыкка килдесен ул гомумән? Хатын-кызларга хак бирү, аларны султан дәрәҗәләренә күтәрү каян килде бу? Әле христианнар соборларында җыелышып 1600 елларда сөйләшеп утыралар иде. Хатын-кыз ул Аллаһ Тәгаләнең яраткан бәндәсеме, әллә инде дьяволның яратылган бер бәндәсеме дип уй фикер йөртәләр иде әле. Мусульман дөньясы шул хәтлек матурлык бирде бу дөньяга. Фән ягыннан үсеш бирде. Европага киткән фәннәрнең таралышы мусульманнардан чыгу нигезләнә. Шәһәрнең устройстволары, шушы канализация, су үткәрү, алга киткән мусульман дөньясында булган мәсьәләләр. Булар юк тарихта, булар аңлатылмый балаларга. Шуңа күрә балалар сайлый дигәндә нәрсә сайлыйчак сыналар? Алларында бит сайларлык әйбер юк. Ислам диненең матурлыгын, әдәп-әхлак ягын, кешелекле сыйфатларын тәрбияләү, әдәп-әхлак өйрәтү, ярдәмчел булу, күршеңнең хәлен белү, әтиәниләргә хөрмәт итү, олыларны хөрмәт итү, туганлык җипләрен үзергә тыелганлык икәнлекләрен, шул хәтлек матур кешелеклек сыйфатлары, кешегә хас булган, фитратыбызга хас булган сыйфатларны тәрбияли итергән динебез пьесабызда, каршыбызда юк балаларга сайлар өчен. Шуңа күрә караңгылыкта кая башлары барып төртелә шул тормышны дәвам итәләр алар. Шуңа сайлау юк аларның. Шуңа күрә безнең бурычыбыз балаларыбызга шушы нурны күрсәтү. Аларга сайларга булсын өчен әйбер без бирергә тиеш шушы динебезне. Иблис ләнәтуллаһи алейхи үзенең гаскәре белән тырыша. Мисал итеп Европага кайтыйк бүгенге көндә. Менә шушы атнаполый брак дигән әйберне карап китик бүгенге көндә. Бу кешенең фитратына хас булган әйберме юкмы? Юк, без буны пишрак итеп күрәбез бәләкәйдән үк. Чөнки ул безнең фитратыбызда бар. Әмма Европада нәрсә эшлиләр? Балалар шушы юлны сайласын дип, бәләкәйдән үк, мәктәптән үк, садиктан үк бүгенге көндә бу тәрбия бара, бирелә бу. Хәтта ки әгәр дә гаиләдә моңарга каршы тәрбия бирелә икән, мәсәлән, мусульман гаиләсе әйтә баласына,
Bunday әйбер юк, тыелган, bunday әйбер ярамый, харамдыр бу әйбер. Бала мәктәпкә барып, я садикка барып, әти-әни миңа буны тыя, бу әйбер ярамаган әйберләрдән барып сөйли икән, балаларын килеп алып китәләр. Дөрес тәрбия бирмисез дип, әти-әнинең инде материнский праволарын лишать итеп, балаларын гаиләдән тартып алалар. Ныклау юк дибез. Алар үзләренең әйберләрен көчләтеп кертәләр. Детский программаларны карагыз, европейский бүгенге бала чагалар өчен, бәләкәй балалар өчен ведущийлар кем булып куялар? Иреннәре буялган, кирфекләре үстерелгән, колготки кигән, юбка кигән, белмим нәрсә, астагфирулла, күз алдына китерәс, әллә нәрсә эшләтеп бетергән бер иратны китереп бастыралар, шул балаларга әйбер өйрәтеп утыра. Җирәнгеш бер әйбер. Шушының белән кертәләр. Бәләкәй балаларга бәләкәйдән үк бу тәрбияне бирәләр алар, кертәләр. Моңарга миллиардлаган акча кертелә, хөрмәтле җәмәгать. Бу үз-үзеннән барлыкка килгән әйбер түгел. Буны акча кертеп, буны идеологияны буны чыгаралар мәҗбүри рәвештә. Бер мисал итеп кенә китерәм, бу көннәрнең бер көндә әле күрсәттеләр бер видео, мультиктан бер отрывок күрсәттеләр. Ни өчен сөйләгәнне, ул мультикны тиге реклама итеп сөйләмим, мультиклар карап утырмагыз. Бу вакытыгызны бушка уздырмагыз, балаларыгызга да каратмагыз аларны. Мисал итеп китерәм, бер гади мультик кебек, бу Бэтмен хакында бер мультик, Лего Бэтменның бер мультигын ясаганнар. Шунда шундый бер 5 минутлыкта бер хәл була. Инде менә шушы Бэтмен үзенә бала ала асрауга, бер баланы уланы карамый да өендә калдыра, аның дворецкий кары янда пещерага төшеп китә. Баланы алганда формасыз инде үзенең гадәттәге кеше кыяфәтендә баланы ала, пещерасына төшеп китә. Шунда бу бала да пещерага әләгә. Керә, Бэтмен кырыена керә. Кыскача әйтәм, Бэтмен моны үзе белән бер эшкә алмакчы була. Киемендә бу бит инде танымый теге үгиятисе икәнен, шатлана Бэтмен белән танышканын. Һәм дә бу баланы үзе белән алмакчы була. Ярар, бала утыра баштаннары искә төшә. Туктала ди, минем әтием бар бит ди, әтием миңа рөхсәт итмәс ди синең белән барырга. Бу Бэтмен шунда аңарга әйтә, ярар ди, мин синең әниең булырмын ди. Бу бала нәрсә ди? О, ничек әйбәт булды, ике әтиле гаиләдә яшим икән ди. Ике әтиле нинди күркәм яхшы бер гаиләдә яшим мин ди. Бер нечкә мәсьәлә, әмма балаларга шушыннан кертеп баралар аны әкренләп. Шушы тәрбияне. Бәлки күрмәс идек әйме, әмма хөрмәтле җәмәгать, бу пычраклык, шул хәтлек нык итеп ителеп, төртелеп бара Европа илләрендә, безнең илләребездә бу таралмасын өчен буны аңлатырга кирәк, буны тәрбия бирергә кирәк. Балаларыбыз шушыны сайламасын дип, хөрмәтле җәмәгать, без аларга альтернатив бирергә тиеш. Альтернатив булганда алар аның матурлыгын сайлыйчаклар. Бала фитрат белән барыбер сайлыйчак ул матур юлны. Намаз укый торган гаиләләргә кирегез, хөрмәтле җәмәгать. Бәләкәй бала әтисенең намаз укыганын күреп, беләме ул, белмиме ничек намаз укырга, ул башын бәрә-бәрә сәҗдә кылып намаз кыла әтисе кырыенда. Үзе өйрәнде ул аны күреп кенә, аның фитратында бар чөнки ул. Ул аны матур итеп яратып эшли. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, менә шушы әйберләрне сөйләгәннән соң, инде хәзер сез Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сүзләрен аңлаячаксыз. Пәйгамбәрбез нәрсә диде? 7 яшьтән балаларыгызга намаз укуны өйрәтегез. 9 яшьтән өйрәнмәсәләр, 9 яшьтән инде суга башлагыз дип, сугып өйрәтегез. Сугуның мәгънәсе тәнен зәңгәрәйтер өчен түгел, синяк ясар өчен түгел. Нык итеп сугарга ярамый, аның хөкемнәре бар ничек сугарга. Моның сугуның хикмәте бала аңласын өчен. Ягъни кулны күтәрергә ярамый, менә шушыннан гына эшли кул сукканда, шәргый яктан балага сукканда. Һәм дә мисвак бер таяк кебек белән таяк кына сугабыз. Бала аңларсын өчен туктала, мин нәрсәдер ялгыш эшлим. Баланы айырырга башка балалардан намазын укымый икән. Менә монда бер яктан кешелексез кебек итеп күрер идегез алдан. Әмма менә шушыларны сөйләгәннән соң хәзер инде аңлыйсыз, хөрмәтле җәмәгать. Монда кешелеклеккә каршылык, бер каршылык юк. Менә аларның тәрбия кертүләре, анда кешелексезлеккә, фитратыбызга каршылык бар. Динебездә кешелеклеккә бер нинди каршылык юк. Өйрәтегез, оялмагыз, хөрмәтле җәмәгать. Мин бер современный кеше, балама мәҗбүриләмим дине. Теләсә нәрсә теләсен дип басып тормагыз, хөрмәтле җәмәгать. Современностьлык буның белән күзәтелми. Бу шариат
Kıyametkə qədər yaşayacaq. Bu hükümlər kıyametkə qədər cavablık, bunun için cevap verəcək biz. Şuna görə balalarınızı cəhənnəm otuna bir otun itib əzirləməyiz. Balalarınızı cennet bir əxilləri itib əzirləyiz. Bu bizden imtihanımız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytır: "Estaizu billah, innema amwalukum ve evladukum fitne." Fitne, bunda fetene, indi bu imtihan manasında kilaşuşunda. Yani biz sizge alanı imtihan itib berdik deyip, balalarınız da imtihan. Min bunun hakkında indi bayram namazında da, gayette de söylegenim ve gazımda, ayette de kitirgenim. Allah Teala Ankabut suresinde aytır, 2. ayetinde: "Estaizu billah, ahasiben nasu en yutraku en yaqulu amanna ve hum la yuftanun ve laqad fatanna allazina min qablihim fela ya'lamanallahu allazina sadaku ve la ya'lamannal kazibin." Allah Teala aytır, "Allah siz iman ettik deyip söz aytu bilen Müslüman bulduk da biz sizni kaldırırız mı deyip oylaysız? Yok. Fitnesin birleşek biz diye Allah Teala. Biz sizni sınayacak biz diye. Biz sizge imtihan birleşek biz diye Allah Teala. Ne için? Alğa sizden aldığınızda kilgen kavimlerini fitnelendirgen kebek sizni de fitnelendireceğiz biz diye. Fitne birleşek biz diye Allah Teala. Ne için aldağılarga da aytı, biz bittiği gadette var bit, bizge iş kuşsalar, işlep bizge gene iş kuşasın, alarga nege iş kuşmaysın deyip aytı biz bit. Allah Teala bunda da jingil aytır, işin aytı. Sizge gene birmedik deyip fitneni, aldağılarga da birdik deyip fitneni. Şuna göre fitneni utirge tiyiş biz, bu imtihanını utirge tiyiş biz her biriz. Bu dünya gümümen imtihandır. İmtihan dünyasında yaşayız. Ne için Allah Teala tekşirir için kim diye sadık buldu, kim dürüst söz söyledi, kim yalgan söyledi. Yani kim til bilen Müslüman buldu, kim yüreği bilen Müslüman buldu, tekşirir için. Allah Teala bulay da bulay yürekleri bizde nerse ikenin. Allah Teala bizge, biz özümüzü bizge ko'rsatir için. Hem de bu dünya, hürmetli cemaat, o'tgan imtihonlarimiz o'zimiz uchun, o'qigan namozlarimiz o'zimiz uchun. Alloh taolaga namozlarimiz da kerak değil, ro'zalarimiz da kerak değil. Alloh taolo muhtoj değil bu aybirlarga, biz muhtoj. Shunga ko'ra Alloh taolo shu bitning oxirida da aytadi: "Va man jahada fa innama yujahidu li nafsihi" diye Alloh taolo. Ya'ni kimda kim tirishlik ko'rsata ekan, ul tirishlikni o'z-o'zine qarata ko'rsata. İnnalloha g'aniyun anil alamin. Allah Teala mustag'nidir. Allah Teala Allohus somaddir. Allah Teala'ga bizning namozimiz kerakmi? Bizning bergan sadaqalarimiz kerakmi? Zakatlarimiz kerak. Allah Teala mustag'ni. Allah Teala'ga bu aybirlar kerakmi? O'z-o'zimiz uchun turishamiz. Shunga ko'ra Alloh Teala hamma bizga şu dünya fitnelerin hayırlı ravishda imtihonlarimizni yerine yetkazib o'targan nasiblardan qilsin. 5 vaqt namozlarimizni o'tab, ro'zalarimizni tutib, balalarimizga ko'rkam adab axloq o'rgatirgan Alloh taolo nasiblardan qilsin. Alloh taolo hamma bizning balalarimizga, unuqlarimizga tavfiq, iymon, hidoyat bersin. To'g'ri yo'l bilan shu nur bilan, Qur'on yo'li bilan, sunnat yo'li bilan hamma bizga borarga Alloh taolo nasiblardan qilsin.